नमस्कार भाई मैंने गीतांजलि सॉफ्ट कहूथी आपण मैंने देखिपे रियलमी सब मॉडल आम पाखे आवेलेबल रोचे आप देखिपे भिवोर प्रीमियम मॉडल आवेलेबल रोचे आईफोन नथिंग ओप्पोर प्रीमियम मॉडल सब आवेलेबल रोचे आपण मैंने यहाँ भी देखिपे आम रेडमी इनफिनिक्स मोटरोला एआई प्लस आईटेल ये सब मॉडल आम फाइनेंस आवेलेबल रोचे सब मॉडल आम पाखे जीरो डाउन पेमेंट आवेलेबल रोचे ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ପାଖରେ ରିଏଲମିର ମଧ୍ୟ ଲାଇଭ୍ ଡେମୋ ଆଭେଲେବଲ୍ ଅଛି ଆପଣ ଯାଇକି ଚେକ୍ କରିକି ନେଇପାରିବେ କେମିତି କ'ଣ ସବୁ ଫିଚର୍ସ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖେ ଯେକୌଣସି ପୁରୁଣା ଫୋନ୍ ଅଛି ଚାଲୁଥାଉ କିମ୍ବା ଭାଙ୍ଗିଥାଉ ଯେକୌଣସି ମଡେଲ ଥାଉ ଆପଣ ତାକୁ ଏକ୍ସଚେଞ୍ଜ କରି ଫୋନ୍ ନେଇପାରିବେ ସବୁ ଫୋନ୍ରେ ଗିଫ୍ଟ ରହୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବଡ୍ସ ରହୁଛି ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ରହୁଛି ଗ୍ରାଇଣ୍ଡର ରହୁଛି ଆଇରନ୍ ରହୁଛି ଆଉ ବୋଟ୍ର ଓରିଜିନାଲ ନେକ୍ ବ୍ୟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ରହୁଛି ଏବଂ ସ୍ପିକର ବି ରହୁଛି ଏହି ସବୁ ଗିଫ୍ଟ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାର ଅଫର ରହିଛି ଆପଣ ଆସନ୍ତୁ ଫୋନ୍ ନିଅନ୍ତୁ ଗିଫ୍ଟ ମଧ୍ୟ ସହିତ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ।